Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. The message this week, it was a title. The message last week. Mulangizi Afunika. Very good. Tizampeza lero Mulangizi Afunika mutenga wa siku ya lero. Ndiye title ya message ya siku ya leo. Mulangizi Afunika. So monga mzanga anayamba uyu muntu wezashita monga afuna kukwira kwa bene ineneze kufuna kuyenda tienda mpuku ya arts but neleweza kala mwayimerengako mwachokako mwapwirako futi mwachokako pabia tushita explain pamono. So Acts 8 verse ya 26 tizaenda kufika pa 35. But still, tizakomelenga pamono because ifuna nzimasu lidatu pameti yenda. Because zapo tachinga na mapesi yena kuti tipeze wamene Afunika Mulangizi. Koma mungelo wambuye analamkula ndi Filipo. Mungelo wambuye analamkula ndi Filipo. Wasati wa Satana wambuye tie kutilizana. Na nena. Nyamuka nupite mbali ya kumwela. Kutsata njira yotsika kuchokera ku Yerusalema kunka ku Gaza. So Filipo analikale kumba kwake. Kapena analikoni kapena ushitapani badala muzati nyamuka uyende bakupasa instruction koenda. Then uja mtu achita bwanji kwa 26 27 ndiyo ya chipululu. Ndipo ananyamuka na apita, ndipo taona muntu wa ku Ethiopia mtindo wa pamvu wakandake fumu ya ikazi ya Ethiopia iye wakusunga chuma chache chonse amene anadza ku Yerusalema kudzapempera. So kwamene nalumuza kuti aende ananyamuka ayamba ulendo, but kwamene aenda anakwenda kukumana ndi mtu wina uyo kutoka mu Egypt zapepesa usiku wina Jerusalem. 10:28 ndipo analimkugwelela nalimkukala pagaleta kwache na welenga mneneri Yesaya. So nani ujamuti in first time kwembea ya laliki wako mkambi uyo mtu kwa mena nani kuchokera ni kuihoki badala mchuka siku ina kuzake na msiku ina kuendela chani kuendela kupembeza Mungu but chamene apembeza achiziva. So awelenga buku ya Yesaya uneneri. Then 29 yomikani ya menele takwirira pano. Zimu anati kwa Filipo. Yes. Yandikira nuzipatike kugareta uyu. Yeah. Ndipo Filipo anatamangira namva iye alikuwelenga Yesaya mnene. Yes. Ndipo anati kodi mukuzindikira chimene muwerenga. Okay, amene yako. So utakupa muwerenga buku ichi muzimu unauza Filipo wamena nauziwa na ndani uneneri wamena nauza mndero abwera uka yenda chauku ukakumane nayo kuli mtu wina uona utanyamulidwa chimulu kufika paja muzimu wera umpeza futi na kumuza mnyapendera pafupi nifuna usepa umpezeze zamene anena uyu muntu atokera kutali bati zamene
kupembeza saziziwa fendera pafupi apendera pafupi ambera muntu akuwerenga bhuku ya Isaya. So pakumvesesa ambera kuti uli muntu kumwe amene awerenga na Isaya, but kuti amvesesa zamene akuwerenga funso inamufika yakumfunsa nampera owerenga umvesesa zamene owerenga manje kufuna muone chilipo hapo. Because John 4:24. John 4:24. Chabele chilipo hapo. Sio wabele takwirira hapa. John 4 verse yake ya 24. Yes. Tibesesane maningi hapo. Mulungu ndiye mzimu. Mulungu ndiye mzimu. Ndipo omulambira iye ayenera kumulambira mzimu ndi mchonadi. So mukaona 29, and then the Spirit said unto Philip, go here. Ni Mulungu anayambula una Philip enda pafupi. So kapanda Mulungu kuuza kutoka mbele chipunduzo chilipo suza zimu. That's why na wawote Mulangizi Afunika, kuti iwo usibe Afunika mulangizi apa. Without mulangizi okulangiza iwe suza ziwa. So Philip unamuka kuja panani omulangiza zamene zifuniko chitika. Then utikula pesa kuti mtu ejina ino muzimu wafika na kumuza tupendera pafupi ni Mulungu. Ndiyo wamene alangiza kuti yangana zamene chichitika. Control situation uyu mpachoka kutali koma kwa wamene aendera chane yonse balipi. Balipo lalo bantu wamene bachoka kuno bakwera na chipasi kwenda kuli George. Profit ilipo ukawafunza zamene muwerenga zamene muendera muziziba kwenzemira wezo kulisa na vitumbua panji tajambo na chimozi tukuzeza Mulungu zamene waendera kuli George kulipo. So Afunika mulangizi ali kuti wamene atumidwa ndi Mulungu. So ngati takuza mawu takwera kuzalalikira mawu kuchosa mpaina, that means tatumidwa kuti tizakumbuluse chisisi chamene chakhala kwa nthawi yayitali chisanawo mafundidwe bwino. Peni mwakaona uyu munthu Philip chabwino wafika chabwino wafunsa peni waziva kuti abantu osowa umelekerera so chape tikakuleka so chape nishitaona kuti tikuuze usikanire weka. That's why timauza ngati katolika timuuza ngati wachitawa timuuza nesiye timuuza na apostoli timuuza. Peni ukamuuza akuti ujaji no wali uzangabe kuti ujaji anafuza uziva chamene uberenga. Peni akakwate kulipaji mwana uyu mutu ayaka mu 31 Acts 8:31. Acts 8 verse yake ya 31. Yes. Verse yake ya 31 ikuti koma anati yes ndingate bwanji opanda muntu wonditsogolera ine. Ndipo anapempa Filipu akwere na kale naye, koma palembo pamene anali kuwerengapo ndipo ngati nkhosa inatengedwa kukapedwa. yes Ndimonga mwana wankhosa ali so pawo msenga kotero sanatsegula pakamwa pache. Mkuchepetsedwa kwache chiweruzo chache chinachotsedwa mpando wache zaubukitsa ndani. Chifukwa wachotsedwa dziko wache. Yako yake ya straightforward ningazive bwanji kopanda wina kuchiyakaiki
ingaziwe banji zaberenga ngati kulibe wina onipangira nchi onipasa nchi onuonesa kulibe tungaziwe. So uwanani kuyenda nuwasoba but chifundo cha Mulungu wakumana naye tikupata kimona mungero festi amuza Filipi nifuna uno manja utakutini muteke kufunika nipase muntu message because nikaenda mamene nilini azama kutawa so niuza ya baba kuyenda wakakwela usule kera kufuku kufetena pafupi tenu mfunze kuti kachabina abenga achipera ukamufunza nisamufunza mochi ya kina pesa afunza ya ingasiwe banji kulipewa masuria sio washoba nsuka kutati kuyenda mtunda wa suziwa pamela wende wai suzuza chalengeza pwani chavuta kutufunze chani because ikasuzi ufunika wafunzi but mistake nilipo kayoka bala jacket na tai wanaenda ku Bible college bali qualified ni poza sibaziwa ukamozi wafunika ukala pansi na kupuzisiwa uli wamena pasipo kutapuzisi that's why msaka umuzi akiulo fendera na pafupi kwela tikale babili pano tiziendera pamozi ufuna chanya ifuna nizipendera pamiloni nikakala soja benzangu ngoenda majani palipechili chozi but nifuna muntu wamene ili atakala papina hii nizamba kuvesi sasa mbele Bible ni wakati wamene wakumbuira kuvesi sa Bible sabele ili bangu zunguruka day and night pafupi hapa majamani mtawaona 25 December basamba mutamanga wenda kuti so unafuna muntu wakuti amuze mwendera amulangize njira mwendera batu uyo muntu afunika muntu wamene Mulungu alikamo kuwala muri ezi kuti azirangiza abantu si muntu chape usakidwa na muntu. That's why wamene waenda kwa Bible college watara time sana ende kwa Bible college Filipo but muzimu wera unaza paleve na kumuza chani federa kwa fupi nifuna mtu wanga shekwaji angele mchirungamo sina waneketwe federa kwa fupi ule mtu mwandra maoneka chape kuti ule mtu winako na umpelekeza walipo usi mtu wakuti ukakofika pake. That's why being a president watu wafunika mao iwoso wezukula banjemanja pamoja prayer and fasting yabatu wosoba siworuka ni wosoba wanesta dikirea ni wosoba wokonka wosoba mose wosoba andi mkaribuenda so chapa Isaiah 53 wanaendeleza give us the name of God ambaye but very peace basa kwa ni samade maje babisa mache mbali but wanaita nao kwa kila na mamuna ni mwamu mkazi ni woso yes wafunika kuwapendeza kwa fupi wafunika mtu Mulangizi chukua na mtu basa kwa ni woso wafunika mao sikwenda college kutuka pese mao ni Mulungu wamelaza bayi kutula kizeta chiungamo tikaenda makanya Christmas ilipa kona basatamanga basakula mabreza sachana but Jeremiah 10 verse 1 to 4 unaeleka tukisha jamii ya kuzikolo za pasi nifunza bila kwa masuli Bible ilipotua but hii mwemuwereka simubesesa chamele Bible ni that's why mfunika wini hapa fupi Mulangizi Afunika hapa kujimuswechi ukaona Jeremiah kama kutima wenda mtengo ukachuma mtengo wakapira leo mtengo panga weka gold disilipa peni watu wampepeza unachimwa tena uchoina ukala mozi wa evyo tiwosoba ufunika tani Mulangizi Afunika
Jeremiah yiyebekeza sibabirenga kapena babirenga batashortcut. But you don't be my Bible college was the whole world. That verse is there. Jeremiah 10 verse 1 to 4. Yeah? Na Bible walina. But still walina. But also Titus 3 verse 3. Timaruze kwa pamoja. Jinali kwa beno. Pati Mulangizi pamela na tupendeza pafupi. Sina wayawaye kufisi ya kote. Kifanya kuti sinani sabantu osoba. Swali wa kufendeza pafupi. Olu yupamela na pendezemo pafupi. Wa Mulangiza hata kwa maji. Atapitiliza kuenda maana. No. Swala isafuta tabenda makuku. Tabendeza Mulangiza pika paisi. Atikumbu lusila kisisi. Kishita kwanji. Titus chapter 3 verse yake ya 3 kuenda nayo kufika pa 6. Yes. Pakuti kale ifenso tinali wopusa. Ifenso kale tinali wopusa. Osambela. Wamapoza. Mami, usi wa Christmas ni pafuka kufunga takuloka keki. Tinali wamapoza. That is rubbish. Wakuchitira ukombolo. Yes. Zilakolako. Ndizo kondweretsa za mitundu okala dumbo ndi njiru. Yes. Odanidwa odana wina ndi mzache. But after that tasima cheta kuti koma amene kukoma mtima ndichikondi chapa anthu cha mpulumutsi wanthu Mulungu zidaoneka zosati zochokera mchonchi za mchilungamo zimene tidazichita ife komatu monga mwachifundo chache anatipulumutsa ife mwakudzuka kwa kubadwanso ndi makonzedwe a mzimu woyera. So tinali bantu wosatira zintu za ziko naife bantu wopusa. So abantu wakati mundu wopusa basaka bantu woyipa bantu bantu kama wopusa na mzimu wa Satani bachinyengo wopusa bana misada za fasting and praying. So banachokona misada upanga holiday ni wopusa. Christmas ikwela wasaya mafuti overnight Christmas wopusa. Site ya vile Yesu anapatwa because ati mungeo wanapenda kuimalia month ya number 6 then December 1 anapatwa kuti kwa meleo tukamelenga tukapenda. So sitaka sisi kuizana mungeo wanapenda kuimalia month ya number 6 tikaipenda tupeza ni juu then kutoka Julai ndio kufika December apatwa anapatwa mufati na midapa. So tikazi ni mwopusa ni Bible ile na sipini Titus 3 verse 3 ndio danayo pants usaziperera weka kasi. Then after that the kindness and love of God our Savior towards man appeared not by works, no. Sika bakazi chitwa ni kufuna kwake kutatifungulusile chisisi tikafungulusidwa kiagano kutoa hizi za chape chisisi stina zitala kuleka kukuona fasting and praying. No kulipezo basi nimechoka because pamela achosedwa Mulangizi Afunika pale waona chazoona ukachiona chazoona watu umisia ibisiwa bisia zote chifundiro chaka zambo toba kwa pamela afu toba pamela chinali chisimu ichi kwa maana chitoba pamela afu na utiji dombe teni za chipanga mali chikapenda kwao chikalaki teni mazakana watoka kuti tezolika utega umozi wapira panji na utega wina sana pira na utega wina akumana na Mulangizi kwa meleze ni teni Mulangizi si utu wa mila shito kupe kama na
kushita hoteli ni wake kwamina kumpa kwamina akalibe kupanga wanakushita kudala hoteli ape hapa adwanishiromwa na kutana tawi chape ikalipokwani chika mwana utamba hiki na kuuza kukwambia suna mbeleko wakanata uitani suna mbele pati tawi wa mbele so tika mbakuyeni tisikia zichezabelele bala kuchita tini mene wako munga isi tisotoko nizeke simunga shite celebrate jaso simunga shite celebrate iya tisi na wapusa na isi na wapusa kare wakangana wazasiya that's why it's the time we should celebrate Christmas uchitetea ni mwana wa mtu anapandwa bosi you fry mbuzi kapenda ni nyama ya plant kwa Christmas day ifepamenta mpendela drama chape ni kufry taiwa la tupikile cha kuembeleza siku yako tupenda mchiki if the teacher celebrate Jesus every time umao yake kasi that's why kila bali wakati resurrection kwa Bwana isebwatu kwa mbele yako kila kana basi wakitimiza na zako za pasipo pasi so tupeza kuti musamsi first psalms banzakia abantu baba wewe zitokea usukuru pabele wewe na wakaikozuo first psalms 16, 13 to 17. Ndipo pamoja usoni. Biambira mavesi yake ya 13. Yes. Pamenepo Samueli anatenga nyanga ya mafuta na mchota pakati pa pale ache. Ndipo mzimu wa Yehova unalimbika pa David. Biambira tsiku lomweli. Ndipo Samueli ananyamuka dansi kurama. Tuona mzimu futi wa Mungu unanyamuka uenda pale. Mwana kutani mzimu wa Mungu unamuza kujipendela pafupi. Na yeye David mzimu wa Mungu umuza kutaa kufika pale. So, Mungu kwa maseleze saba bele bafu na tabela fu. Kile kilicho chokole papa. Verse yake ya 14. Yes. Kama mzimu wa Yehova unamchokera Saul. Wachoka pale Saul. Simoipa wachokera kwa Yehova unamfuta iye. Wafika pale Saul. Chinda nao. Ndipo ayamata Saul. Ananena naye ona nitopano simoipa wachokera kwa Mulungu ulikufuta inu tono ino ambuye watu muuze anyamata anu amene ali pamaso panu kuti afune muntu wamtetemya wodziwa kuimba zeze ndipo zakala pamene mzimu woipa wochokera kwa Mulungu kulipa inu iyeyo adzaimba ndi dzanja lake ndipo mudzakala olama. Muntu mzimu wa Mulungu kashapaiye wamene David anafunira kudaa kausoze mwana wanga David ukamusoza mzimu wanga uenda pali yewe ujaoipa futi wamenosha kwa Mungu uenda pali uja unalipo basi exchange then David wewe wakufika kwa moyo 16 kwa mama sakidani kama mnyama atakosi boiza simashi kwa kapuzi sa kuskuru kuiza ni yele vile wamene apwela kusakela pali iye uyu tiyo wamene apuzi sakanisitu tiyo wamene timakanilana na Bible college hapa because usimakuliza ni msimu wa Mungu wamene kufika pali tiyo unachita fonse ulingana na wamene wezo funira osati kuenda kwa puzira iya so wakapo ni msimu wela wamene tuwaka futi ali wamene Mungu apwela kusatika wanja
Amta sikwa tilipe tawo yopepelera zibanda but ni mao first. Peni sitoka zeka because sikutima na kuwala sizinga kuisa. So uyu manja aenda kuzakuza zibanda mwaza chita kufutika nazo azafunika chape bali so peni sifunika za choo. So kufanya kwa mapesi kwa kuti uzimu ndio usereza. Kutana wote wanaona uzimu ndio usereza. Filipo no, Filipo fendera mafuta. Because ndio ufuna kushika usevezezi. Ndio kaenda na upanzi besi ya mzee Filipo palazi pakaenda. Sasa onekana mwana indera kurupi. Anataka kualieka. Anaona linaya kutafuta baptism aenda. Waenda panje. Teni kurumboni winya wamele kutiuza. Sabele zikuchitika. Pana nyamata wabija. Wai mwanisa kusima zintu. Sabele. Sisili. Nalaini na piropiru ulimete. Ulimete usikisiti. Atiuza. Mateo 16 verse yake ya 16 fika pa 17. Yes. Ndipo Simon Petro anayanka nati, yes, inu ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo. Ndipo Yesu anayanka iye nati, ndiwe odala, yes, Simon ba Yona, pakuti tupi ndi mwazi sizina kuululira ichi koma Atate wanga wa kumwamba. So kulakula kwa hizi pata pa accident kwa vile ana lalikila uja wakula likila uwasiliza then upenda wameneevo ulalikilitwa iwapolo kunguruza chisisi cha Yesu wachichosa kuti kazi situpi na mwazi sakunguruza chisisi kutuziwa upenda wameneevo alalikila anena zaya but iwe mutego waeza yokuru unalikila Yesu wasipesa kuti situpi na mwazi paliwina wamina kukusa chisisi cha menejo muli iwe kutuzi ukutenga uyu ni wa Yesu ni Mulangizi kukusa chisisi cha kwa iwe unu mzia zivera kutalalikila avereka sampe sesa bati utenga wamina vereka nuti wa Yesu pitiza msogolezi kwa meni kutego kwa moto. Acts 8. Verse 35. Remember part 34. Verse yake ya 34 kufika pa 35. Yes. Ndipo mtindoyo anayanka Filipo, yes, nati ndikubempa, muneneri anena ichi zayani, yes, akamfuza sasa zaeka kapena zawina. Ndipo Filipo anatsekula pakamwa pache na yamba palembo ili, yes, na lalikira kwa iye Yesu. So palemba ija yabine uyuna ki anayenda utanatumira kuipokea pamesa na mbele karubeli kauzi baraka kufuza mafunzo uyu prophet wa biraka makali azina Nazania veka orota ani Nazania because sana verses such a bit Bible in Bible that's what they are pamela na funzo verses za bila uweleka aya alipofunika wina hapa pitiza kutoke chapuli pamele verses ya bila uweleka me chikula likiwa wamenewe Yesu. Then Matthew 16 atuza sijina kungurusike kumazi disitupiani koma paliwina hapa akungurusa chisisi icho kwa iwe kopanda kukungurusa chisisi icho sunga mesese zito na iwe pokapo eva kunguruse kwa iwe then iwe uzebena tema mele yede. So kopanda kufungurusi walisa kufungurusila Yesu chikupa chake akafungurusa kwa hivi chikufungurusila chitopisi
Atengo muyamba kupuzira pakuleta mfumo wa Mungu. Because kuziwa Eve, kuziwa mau yake ndiyo moyo wosata wa upesi. That's why sizaleka kulalikira Munga mwamene iya kifungurusi. Chamela kumurusomeza chikubaba chile kubaba zikichabe kuino kuli Eve mwine wakati siyo. Because wakati sinia si yako. Wenda basi kweza kachisi wake. Uzi wa kachisi wake. Kachisi wake ndiwe. Tempo yanga ndiwe. So tempo yake mfunika chake, mfunika mau yake. Pamela tupasa mau tufaka mtempo yake. Kutangani kwa meneo. Akazulila mtempo hiyo. Sabele sijazanjila unela kutijani wapusa kari ziyama kutayi wa one by one. Sitose wa mwanyu. Because mwakana tempo yake akuti tempo yake ni tempo ya mapepeo. Ni tempo ya kamanda ile. Choma mene kulikirukani. So, afungurusi kuchisisi na kulani kila Yesu same verse. Hiyo ni verse kwaja Isaiah 53 verse 7 na 8. Ndiye haiku ya mene mara kubereka nyamata. Unabereka same sesa. Wina kwa kulani kila Yesu pa same verse. Isaiah 53 yes. verse 7 to 9. Iye anatsenderezedwa koma anadzichepetsa eka. Yes. Otatsekula pakamwa pate ngati nkosa yotsogoleredwa kukapedwa. Ndingati mwana wa nkosa amene ali ndu pamaso pa onse. Motero sana tsegule pakamwa pache. Yes. Bele abangalifu belezi banakalako kumunsi. Mukaswata kuti imbelele itipa ya mayo. Imachoka mkola. Popa ya imalira. Imakala cheti. Imbelele mayo tipa ya. Yatifika kudianya. Siza choka. Mzase kula so. Open. Zizake zonzi za choka. Yepi ya saa. Andi maana pimbira Yesu Kristo. Bapa ya zida. Ni kazi choka chaka. Ya kwa so Jesus kuzichepeza kutipa na kushito kuida upaya osa ya kakatu chamena na ufuna njani ukalaliki mau yake talikila leo mau yake kama kupendwa kwake. That's why sisa yaka kulalikila kwake. So tipeza kuti umboni wamelo kutizone Yesu tiyo mwenezi ulaliki ngongo wamena na bada lalikila. Because another Isaiah 53 7, 8 and 9. Kuna kila utendo wa Yesu tusa mapisi ya mbele yake. Aka mwakuti sana alishamunga ni mbelele. Sana lide. Sana chitika mbele kati mosi. Mark 14 desire by verse 15 5 come 62. Verse yake ya 55. Ndipo ansembe akulu. Yes. Di akulu. Yeah. Amirandu onse. Anafunafuna umboni wakutsutsa nao Yesu kuti amupe iye. Kwa fakira umboni. Ya witness winamo. Because huyu mtu Afunika chabe ape jenze papa nikupeta mulandu kumpasa chabe mulandu uti bampailemo tie kwa sana upezi koma sana upeze pakuti ambiri anamchitira umboni wonama ndipo umboni wao suna lingana ndipo ananyamukapo ena na mchitira umboni wakunama na nena kuti ife tinamva iye ali kunena kuti ine ndidzaononga katisi uyu
opangidwa ndi manja. Yes. Ndi masiku atatu ndidzamanga wina osapangidwa ndi manja. Okay. So when kuna kushika umboni kuti mpaka wapahe kuti mambo ya Isaya yafikirizidwe yakwanitsidwe yakwilizane unachitira umboni pati umboni wako akauleta pamoja sio kuilizana pamene kama ulivyoka bila na unaleta watu tena unasasoma parasta una umboni ulipo mpaka kuti nizapwanya kachisi muri 3 days nizachita bali nizamanga wina osapangirwa ndi manja kandi bapisa amamene yabo bapitirira bene kuli kachizinga mandibwe kopanda kuuzinga manja kufunika mambesesi batiswana mbesesi banatabangela bakaya kama utapasula kachisi be after zamanga wina muri 3 days ungaimanga kachisi bene bako 46 years muri 3 days tata utakwaniza kumanga saka zambi so wanasiana kanzi akamba yake izapelwa then 3 days isaukisidu tenzo Versi yake ya 59 ndipo ngakale momwemo yes umboni wao sunalingana wanasiana ndipo mkulu wa nzembe ananyamuka pakati na funsa Yesu na neno suyanka kantu kodi nchani ichi chimene awa ali kuchitira umboni. paja Bible ya Isaya wakuti sana yake kati azayaka baji kupeza mprofiti akamukuti sana yake kati penu funa yake azayaka baji akaonga besi that's why utanendo lakila Yesu pa besi kuti kweli vikali zikuiza so sana yake kati basi uko kabisa alisi ayangana kucha chimene awa ali kuchitira umboni koma anakala chete yes osayanka kantu mkulu wa nzembe anafunsanso nanena naye kodi iwe ndiwe Kristo mwana wache olemekezeka? Ndipo Yesu anati ndine amene ndipo mudzaona mwana wa munthu alikukala kudzanja lamanja la mphamvu ndikudza ndi mitambo yakumwamba. Ndipo mkulu wa nzembe anang'amba malaya ache nanena tifuniranjinso mboni zina mwamba mwana wache muyesa bwanji? Ndipo onse anamtsutsa iye kuti ayenera kufa. Ndipo ena mayamba kumtira marofu iye ndikupimba kopesi yache ndicho kwanyula kuti kunena naye lota. Ndipo anyamatawo anampanda iye kofu. Okay. So, pesa pali zambiri zamene nali kuchita pamene kuye. Pati sana nyepo ukozo ukishapanda anali kuyenda kulingana kuti bachite chamene bebe bafuna. Mawu yapadisitu. Banamutenga bena wanamufuna mata. Bena kutoka zopala zake. Pati aliyenda. Na ziwa zamene bachite. Kuti zina zikwadisitu. Taifa yake inasikiliza zambi. Akikomplewa watu kwa mena kumzuza. Kwa pumuza bambili. Wabene msimu wale wabene kwa bebe kusakumbuza chisiji. So, pamena wachita zote hizi tupeza kuti Isaiah na mwetu taweze kwa siku iliyopita. That's why Philip analalikira Yesu kutoka pati. Analalikira ifa ya Yesu Kristo. Analalikira kupendwa kwa Yesu Kristo. Kuti sasa kama kera kalikote asakala chete. Antisipuro fikiri zitwa samina nane na kuja. Philip
nakulalikira utenga uja kuti utosoba ampesese chisinzi chilipo. Wina amechita umboni izi ni Matthew 27. Matthew 27 verse yake ya 30 na 31. Namtira marovu natenga bango. Yes. Nampanda iye pamutu. Ndipo pamene anata kumchitira iye chipongwe. Yes. Anavula malaya aja namveka iye malaya ache namtsogoza iye ukampachika pamtanda. Ifikia tawi ya zonse zamene zinafunika kuti zichitike apachikidwa Yesu. So ukateka Isaiah 53 uzapeza kuti utenga uyu mavesi aya yena amene siyalipo apa yakamba iye imfa ya Yesu Kristo. Mbe chifukwa chake mzimu woyera pamene unafika pa iye uja chamene unakufunisisa ndakuti uvumbuluse vesi amene abereka kuti azive kuti iye pakumvera utenga wanga chipulumutso achipeza. Osaverenga Bible without kumvera chamene Bible inena ni chifukwa chake kati uwerenga sumpezesa chakwilosiya yamba wafunsa yamba waphunzira kumamene bapasi wakuphunzisa kuti kupezesa kuja upele mwa iwe. So chakwino chakuti Mulungu anatichita chifundo pakutipasa kumasulira utenga. Chifukwa chake sitizalema muli babiri muli umozi tizalalikira utenga ndende utenga wa Yesu Kristo. That's all. Kulikonzi komentienda kulikonzi komenta kumani ukafunza tizaenda mbali masuli ya utenga wa Yesu Kristo kuti tozi tikwanirise kufera umene uyende ngati unasowa 10 years amene anasomera msatu wenzongo uyenda tikapeleza utenga takumbulusiri tisakuuza kuti Mulangizi apati usasobe ndiye njira because ndiye utenga wake wamene emafu palibe china chamene tifunika kuika utenga wake kapena kutosa utenga wake bati kulalikira iye kwa mawu yake ukachisi yake. Tenti kwele kubezi tizamene kabuku ya Psalms 44 verse 21 22. Mulungu sakadetsa njura ichikodi pakuti adziwa zitsinsi za mtima. Koma chifukwa cha inu tipedwa tsiku lonse. Yes. Tiyesedwa ngati nkhosa za kuzipa. Yes. Okay. So peza Psalms anagamba kuti palipo chisinzi cha mtima. Zonse zinaluchitika kuti zinayenera kuti apedwe siku yonse. Zachitika siku yonse aliwakufa kuchitira ubona. Pray. Kwa iye anapachikidwa kuchitira kupulumutsa ife kuti tipeze kulonsati. So zonse zinali kuchitika pati na inozi zikalikuchitika tikalikuwezesa kupereka utenga wake tawi ndi tawi pamene wena na lero pano pakatimpachika sima mpakana naona utenga wa imfa ya Yesu Kristo vachita wavo pena at the end upezeka kutama sisi kuizana. So chimozi chamene tifunika kuziwa chakuti pamene tiyenda mzimu woyera ukatipasa utenga wolaliki that's why tikweza chako kuzalalikira chamene wakipasa chamene wewe ufuna kuti tigabane tigabane chamene afutomo kambaponi palizi chifukwa mzimu woyera wakamba chaso pautenga uyu tigabane wina wamene ili ampira utenga uyu asi wamene tiyendera. So pautenga wasiku ya lero inabwera na chupa mtu chakuti Mulangizi Afunika uko Mulangizi Afunika ni mzimu woyera wanotichita kaidi tawi zote pamechita kwani jani na utenga wake. So afunikira because taona mabesi yote na ziada tikafokaliza tikaita utumena mzimu woyera ndio unaanza Paulo kushita chiso Filipo anatumikwa ni mzimu woyera kwa Mungu sasa sisi chobisika kwa tuwabezana mbele kwa tawaita
nikikondi cha Mungu. Sasa siku ya leo niko siani niutega wenyewe sipo kuamini. Timirire.